Wapom say I hope say nyame adom oho say wama adepa ache minu mienu nene yeguso yete ase nene me no wasan bom ponimpo ewo attention TV so adwuma bi a wo ye bia yero ho na ye ne ye na one day onsuruma ebepie na natili masema de bia megime konya kase a ya meka ehwewo eno no say die ha aduane na wonimu dio sabi di na di ni ye enkuko na onim hohuro sabi hohuro na hohuro ni ye na one day ebia obekọ obi ho na watwitwi ni nema wo ye na we furo we se ye kwa na wo ye di aide efro mti bia onim bia ma ho enye de na ye ni ye ene de na head up so a ene me no we ba be woni ntwetwede ewo attention TV so na ya bese nsem nu na ye hu de ye de betu na obi a ate ne ho ase eye Rev Obofour e de bibi aba abontin concerning churches a ewo ye man Ghana na de na oka efa ensori a ewo o man Ghana mumie nkotie embra sese because they preach disunity. Na so man ni mu nantia yo madwe se ye njenji ya dwene da cause wonya be ye sofo pe ye nu se o ye da abeko kateremagia okuta no na de yesa me yakora ne se asem na wo ka no mfa be de ya atoro no de obetie because o se wo ba ka Bible masam mete Ghana enom Ghana nsuo o se Israel o man e o president Ghana your man e o president o se ka Israel ele wadi ene Awurade si Israel ne man ene o si Israel ne man na Ghana ye ne hen e ye de dwae the fact that Ghana dia ma Bible mu no nkire se mo man no nye nipa na tim enua na gum nipa na tim ene de bia ka se Egypt ene Awurade asem e ba me nchen prophet Ezekiel na me meti Ezekiel na kasa meti hayi Elijah na kasa me boa me no ti hayi e Daniel na kasa nyesa. You know, it's time that we have to let you know the fact of Africa. Nyame na doson. Nyame no waboni ema nyina wa wie. Ye bibi na jidini omse sofo no nka heavy asem o de Awurade me san ko ba chibi ka cho na Bible say so obi wu na se yansie ni sie pa ya djuma wa ama mi heavy na so ko no wu sie mu kura na ye ka won se wo se so obi wu na se yansie ni sie pa opon ba mpo so won fa so che no opon ba de wawu ayansie ni sie pa no opon ba poso won fa so che no opon ba de wawu ayansie ni sie pa no tie nyina ya diagnose Flip, God bless you. Flip Papa Akubi, God bless you. Obi a wawu ayansie ni sie pa na bibi ni broni nya sika America for oye omuntu omo reserves kata yekoyi obi di container yes stadium kase yes your container yes stadium sisia maintenance granya go stadium no yo betima say yi e di abagana yete abaye wa amafo develop software se ne ade ne utifi a wo ye aduane na aba e na buroni aka kire wo se hihye wada mu die wo soro hihye wo soro mateme ye software Julia by force ase me kabi hihye but media men hihye no wo soro abra metikrom ha rent e kosora na anwea bo nyagoro wiase babia ho kire anwa bibia akosuru wiase babia wiase babia ye de no na so me hya madam die wo soro na me wi atale ba na me hya wa ha think obisi ekohia e wo heaven me hia ni wo ha me do so ha me sikani mami Davi a unko da na ka ha sabra he you nje do heaven na so mo mu America e hye wo mo no mo mu Germany e hye wo body no ye ko hye wo e wo ho mo so no ye hye atalo ho na wo no ye do heaven aba nante wo side ben skade ye so ba nante o sidi no so ye sikano obi a na de ebe ko answer me
Bible na wudi achi o se de aso abie no. Aso abie te say yedidi. Your daily activities no. De aso abie ne ye madea. Na de ehunta de. Enu Yankopon dia. Enipa o e ka kire ye se munue mo amofi nyame nda no. O amofi nyame so obeba no. Nipa no woko no so kosiesie baabi ana amaye. Tena bia pi wo na gyakurum. To kosiesie baabi amaye. Wonim da obeba. Bera sasi so se yanwo na ye ma no so. Na ye sha sasi so ma de. Earthly things no or the amaye. Daily works, activities or the amaye. So be to paste atwitwi osia no pai. Wa sore no pai wa ntwitwi a untimi nkasa nipa ho. Wa anwale a untimi nko nipa. Ni nyina de to ya adwuma to samana. To your water bill. To atale hye wo hye atale ba ko akote no si abepa wo yo ba obawo obako hospital obayi dress kakra oba wonim fu na kansia na obi anwi won ho no ya akose akatia maka na ne hunwi nyina fufu yi hu na ahonya kono oba obie obi ani waye nku aba fa bi ye otirim na senti ambam hwe na otinwi na ebubu a enyini betimi ya na saa twaso na ya beba fa light ho na ahonya kono siesie ho akatesia wo siesie ho upia no yese wia fe ho fe asin ewu no mo sra nyagoro nipa nwane wo ba wo mawire wabubu wo mawire amefu ameko ametempaboa ye de blade ne bubu blade ya de bubu mawire no ye de sika na eto owie na mawire ne ye awu na ye kokwa enyini ne awia ahie obakeka so kitas kakra eno kwa kitas nsofu beka kire say ma mo watadea enso hu ma mo watada apo ase machine ye ni wa obi di machine ko wura apo ase etwa kitas nso ba beka wakika so ho ayefa wa slippers papa o down slippers obi beka se na natili esre Rev Obofour say en sorry a ewo o my Ghana ha no ena emma development bi emma impuntu djuma bia enkoso ewo yeman mu enti mi bisa say asem na o ka kire say churches na ma impuntu djuma enkoso ahokyere bebrebe nyina efiri asole asem sebe Rev Obofour na ababonti na obeka nya bia onka ho bia na asofo binum eton enema ewo asori dem omode asori da na ne marketplace omoton apple omoton handkerchief omoton oil omoton niema bebre ewo asori dem ye vortic nsuo ni nyina omoton asori dem o Christoni ebe sori anopa Sunday akọ asori okọ yi ni offering aforebo ene efa we bra ene yese ene ewe mu nsuo ene ewudi we ba nkwan nsuo tese nsuo mu ahororo ewo oman Ganem na sofo no edeye debe edeye ubeyi hu sika nyina ama sofo na sofo atoka na wo de wonan atintim from sabi na wo nam te sebi kraman adechi kura obetimi atim fifre duane kwa na bi nto so na sofo ho ete say praise the Lord especially crema no otifie na ni kurukuru mfre ni daddy ohu ni papa o se ohu ne sofo panya daddy daddy emema ni nyina omo ye pe different bia anim so far as oye nyame adwuma no enkyere say man the maximum respect a wo de ye de wo de man sin wo de be ukunu e was all respect ukunu say na also respect wo sofo so ti asori dem oye de be o preach na asofo binim edidi e wo members ho omo de esi efie akese asase kura na ntobi so sofo ato asase a wo tim watimo e na mo de oye de be sabi ebinim ye de edi hia sofo bi se osika baby esika no wo bia radie bakoyi aba na wudi hia wo fie o obi wo kwa beto offer no sometimes kwetimi push you sane bibi like bibi na shock wo yenya kan sika na wa so wudi sika no be kono se sebi wodi nkwase asem enti asofo no de om ka ho bi pa e na o man na ye de be abo because tax why they don't pay tax to the government tax omuntua tax asofo ahe ena etua tax wo mamu ha asofo ahenom ena wo ha omo ye de be omutua tax bebre na entua tax enti asem na Rev Obofour ka no eye no kure no ono so se asem sebe ono enso because ono so ne ekoso ni nyina ono so ye bi wona sole ne ekoso ni bi nyina o da ka shepe mu ebi wa ha no oboa ono so oboa mo se omo ni bi de but ode kwa abonten mi bisa se obo mu abonten na sorry na oti ho na members nto gidi so mu nyina na weska
ba de na oboa no de Ghana for so monte ase ne se ono de boa omo enya bi dada enwumtofo no akofa no achewe ka actress no akofa no de we ama no actor na Rev Obofour de we ama no anya bia sa ankofo no ocho omade no omo manya bi dada nti omo kra bodi nkomu hia sika se watasa na so mu hia bibi but ebidi mu asori mu kra pro omo ye de omo bre but ono so ntwa omo nani nya de be enhwe omo na ise oye but oye no other ways nti Ghana for say men kan Rev Obofour say asem na o ka no odi se oka but ono so on check ne ho ebi so ye de be ekọ ema no members amoti asori media kakra metimi akachi omo se muma moni enye de be enna ho bible ma yeti asese se embre ne bekọ awieye a obema eniema bi a de be esisi bible na eka o se amai be sori wo amai ma so obetu even emrantie ene emabaawa no ne ho na ode na dom ne be no ombe sori ombe titi asori o mankasa be nyame a de be dwuma ye emrantie ene emabaawa no ode na dom no ebe ma se sensusu na sema mekan wa wo hwe mi udi ho adanse trodo se ekoso ewo ewiase nti huni se awie na ayedebe aben nti ne mebi ho na se asofo mo kwa nsori na so mo zaamu a mo fa mo ninya debe entofom sofo no ebetwika oda bensi mu oda range over mu na wo ye debe wonam fom ka ene wona obedante so obetimi free ayi ye kan se atimota kra kola pass no wonam so Sunday draw obekọ sori akwakoto ofre menka asa aforebo enye aforebo eye pa aforebo eye woni nyame ekwapam musika cross me ka ho last one oh now de ka se brade me de musika we bro se wo ya de we ma me ase na me de be mo nta aforebo de ewo nyame mu no eye but ye ni yie eme for so eme nye na ada preaching emfa eni musika free ye nye business e wa sorry dem bible ma say even na sorry dem mu kra no okoto so mo de ho ayi business no mo tan de no then o ye twema isi yo so ehwewom e ma hwe ne ye de be etimi wom enti ma wani nda ho se aboa wo na hu de wi abebo bra afa e wa wie yemrim na wa hu de wi abebo bra afa asofo no be za wa ma wankasa no ubesu atinusuo ababehye dem de bia na o ye de be na wuso na o ka aye wo nan omdo o mafuru enenam omo mpa ejuma ewo so mo ye ejuma eka asofu juma na mo ye de mo ye no members asole ko mo ejuma nti wo nya ejuma ewo so ye de be wo ye wejuma onyankopon nhira onyankopon no mo onyankopon efa ni moburu ho adom no nhira se wo nya ambre na wo hwe me wo Attention TV so madam ase ye ba be wura 2023 mu ne be ka che ho ne se hwe wo so ye na ye nwura next year menum ye no nyina ye nwem subscribe my na mo share na mo like na mo fa mo comment ni se me bia wo go through anything concerning your life ni bia wo de fa comments ni e man ye be gi akonya se na magima akonya PSA a me bubu nsem se be bobo mu ni yetimi enya empanyfo ma wadre e wo nsem num na o manya foto bi e de mo ni yetimi asolve o problem mama me da ma se sa wo jembre na wo hwe mo Attention TV so makram